Ghana no oba Ghana bia obesrame because ne papa fi brekum amankona for brekum ne papa fi mo say 2020 omo ye ne papa yi mi to nsu ogu me ka to koyi ma no nti oba brekum bia na obehwehwe me obechia me mene no pictures e be gina ne ka ho twetwe pictures ena mi be hia me be duru kuromu ha na me bo na mane so baby ame mi nim so wo de gi mi sika ye Ireland okay ene omo ti omo hu free Northern Ireland omo ti omo free UK ni UK ko ti omo free EU nti omo de omo ne ya atimbat boda bi akora ni nti mene ni din komo most of the time we school echi me worry 2003 media no ban because o keka nsem bi e wo ne YouTube ho okay me worry at the age of 24 years me tana worry as 10 years me nya ban ba ko yankoko me worry ye after 1 year sana me nyen say nya me che me ban ba ko okay na enu achi no ena me ne ye mate ni ba ko Abanti ene aka na sam no on YouTube wonti na me kire mu. Oye doctor. Yeah. We invest na no ko South Africa for ye PhD. You see, eja ono so ware na oja ware. Nti ye common platform me fa so do obaga na no hwe obi ya. Nti komodidi obi a minim na dada o me so ma ware agu na eja. Me na ne kasi ani. Okay. Yep, 2018. Ekopim 2023. Me de ba bruchiri. Na say bruchiri na mo. Mami ampon say. Papa. Na che say wo wade agu. E na doctor no wade agu. Obi aye free. Sha. E na mo ka chiri mu. Ana me ne ko kasi ani 2018. Onye boni bia. Okay. Thank you. Me ne try from 2018. Menene sa mfrachie na se na mo 39 years. Abranti ro ma miensa. Me so na me obaako. Nti na minim se awo because me manage ni kwa me tena ware na se. Anyense le bia me ka ho. Me ba no kwa it took the grace of God. Ana nya me de che me. Nti obi amba bi mu sabe me ya ni metumi bia. Nti me ni abranti we be sia ye no. Ono o ma miensa nti na me fi se yo okay. Basa na ono so nka opebia ka ho. Ofi South Africa e ba no. Sabi media na mitisunya ma yema djuma ma kwa ware agyan me wo me hone me ne ma ye de kanase ni kura me ka abranti ene ba ye me ja me ka ma no ba no mi ntantro ngulu so o Sunday sika bi ana me di bi so na me de high 2-bedroom flat because na wa baga na akoba ko wa ba ko mi ni ntina o ba onya appointment no na o ba ka be settle okay e wo union Sani ya boy na chire mu me so chire mu sa e wo winel amankura mu ni fie chire mu because minim so oje permission fie no ansa na wo ka na asem no wo enti se wakade ya na me so mitim ka wa because me na asem no kora no e wo court se ni mu fie na bongo na kae no enti me kasa me ka be si so se me ni abranti na tana 2018 e be si 2023 awona ma no Adanti onya ba bi di ne tusi wiye no obeseto wo sunya na me TV me se empa ene mattress ene half stuffing chair na adanti no odi sika ma ye meteto me ye sa aduma no ni aka nyinara me ni ma na wo mi fie na metwe begu ho TV e boda bibia because sabe na ma ye aduma mattress ya ma bobra kakra so but me dem ho me a responsible woman okay nti onya ba bi tena wie ye no me oba mi ja mi Toyota Corolla na me yusu mi ja ma no ama ni yusu for some months and sana onya sika oji loan de kotokari no kotokari bi want me antoke fie Toyota Yaris e no to e na me se be ma enya hwe wona ya be ma na wa yusu ka kese we so campus wa mo bi ehu se we na wusu nti enye fe se
ube free Toyota Yaris Toyota Corolla mu na okwa Toyota Yaris mi hu say asa wa ba fom into the koso yusu mi de na mi su de na waton na me che ni de ni su ye kopen sam ye ba bruchire na me je kan ko man papa no po se me nkwase samfa nko ne di mu na me na me se de bi me nye se because abruchire na me ba no ye no ko onunti na me ba ana bongo no ka sam no na yi no so say yes me de ba ma furu ko ya na for any African countries why you first the Bible chiri dey baby yes me kwaya marriage student marriage good nya no nya ayiwa ha ena me ya ware na me bai asama mi ke Ghana fo ni ko first Bible chiri baby obi ani omote ase okay nti me dey na enye news se me ni we be no ko but Bible chiri na me bai no papa wona ma no afede na ma be ye ball ama brante no you to ka weekends me am to fu egu mi ka mu eba brekum sorry from brekum to sunyane na brante na ka kira me say unpaid divided attention into obeye busy sa weekends nti me nsan me chinko ni wa me niam agufi ho free bibia me niam agufi ho a me nti ebe yes am me na asa me push me for relationship ni me say what nti na me nso sabe makwa ware ni bi ejai ana we ni so me na be open we be say open secret na ma me ni no ni family ni me kwa ye mu hello ma bi yetie o aha me say madwuma mo hwa me doctor yere nti me hwa ni guase na odi gum ni atete na odi me namu because awo ni di amanti no ensem bebre me say enna kwa na no me na ma me invite ni busu ni wo me ne wo fa ba mu ni wo fa na be ka asem ni bisa me say me report na ma na wo fa na say ona me nye sex no ona so busa me after sex results which is ona me da anyense wo he ana me sisa ndi sanse me ni we na me gina so a we take decision ndi me ona me anka from so opportunity be say na ba na me say ene ma me kota ba bi nfa mani ko hinta na ne se me ni Ghana na relationship na say ya na ya kan e be distance na ati at me fi Ghana de na me jai no kora for mo we yi anta na me fi go ba deep within me na me jana but na konkon because onu ni nko dem e fa so nti e ho na sa asam na brante ende kwatana ni YouTube kire me kire mu ame wo me de e quarter you know sermons no doctor no onu ana ni mu asama ne lawyer try na se oshi ame no me de best ende mu paragraph 6.6 also oshi ame na ma to me plot dada building materials wuso and I'm in page adan si so dan no yes me ni page si so me ntru mu so enu na bombo ni dia kwotara ni YouTube say me baby abrochire har me na damfo no e to plot si dan na me do abrochire na me fa ho akoton dan no na damfo no hu no say on just na damfo no dia kokot me intina machiri mu won which is never true yes obongo nu ase hwan no na semba nye usika wayere waje hu asem ne ye ka thank you me ka ba be si ho say otin say ya program no SOMPA no ana oye se so no so tra YouTube ye edidi amanfo atembo o de politics ono sa ni panic mu kana ho se kenofoni atane abronye ne nchema wuntumi no ahomo ya akromfo onu gungu nu se me the receipt ni bibia sende mo na pese o me show ni nyinara awo TV so me ni chat ni audio no mesra SOMPA fo mo na atiefo ntie na o mo fanjaje ni enu na obi hu ni o ka no kore because okotana ni program no so no wan kasa asem we bia se me de na ko SOMPA se waji misika embum obwa menyi ni sika nanka wakana sa da biu we de okore no se SOMPA for mo ma contract me so mi megu na nimu ase na mi begu na nimu ase enu gwa se be ye gu na nimu ase na ye nya de wo so wonu bongo no ye de benya yes the water chi my so am for de nim se ni suba no nti ono no na nimu nyam no wo he fa mo gu na nimu ase na ma de bia SOMPA hello yeti opa enti okotuna ni program no so na say mo ma contract se me bi ni ase se na wo bi se mo ngi ni ase na ma jete na enti asam na me tawo
Papa. Papa. Ono cancer. Sabia ku sabia nya adoka no foriata former fotosamfo woya kromfo no wutumi akromfo no wonya approve free nefa ye de hu ni prove wo de asisi wo de abu wo de naka ho. Thank you. Thank you. I want to say, no, you YouTube program, MPP party, I come for me, continue, who's as and I'm saying, Lentis, Nipa be or come for, or no scam at Luko, Kisu, be say, Nipa be a come for, and brown, put the only evidence, dear, also the bank receipt, or chat, no chat, any audio, I said, oh, Sikaraba, my country, oh, we meant you, TV, receipt ring now. Papa one sick or the money in a receipt ring now, chat ring now. Ye no kwa ye nim ye pe obi anim guase ye no ti na ye adwuma no na mo masisi se mo ne pese ye yipie ma me yenti. Thank you. Enti okotra ho no okotra ni YouTube ho no me na tese o na agye se asama o ka fa me ne sompa fo ho ani se sompa fo contract me na mo masama me de course sompa ne de abrante na ntumi anka ho asem anna Niama me se aba mi bie mu kura ne se me say ye be ya ware ye no abuchira ware ne nkrata sem no o se munya sam niama bi amone be support Ghana ware ye ni twitwa pictures court ware ye court a signature certificate ni nye de support but we afi na me ne ko ya ware no even ye ya Ghana di kan twitwa pictures dada sana ye de moye partners na mo be ware na mo pe proof dia e wo se munya some evidence bi e kire se moye partners oni mo dada evidence ni bi ne de he evidence se mo be twitwa pictures pictures e kire se bibi wo mo nta mo te ho dada se mo na partners nti pictures are intimacy pictures are ebotili panana so nsada ni ko mo ye bi kura mo fe mano mo twitwa sa pictures na mo de support nti menene chat le wo mu me ka tira na so nko hu lawyer say let's start with the pictures first na I'm so okay nti na wa say me call Ireland ho me call 9th October no me call me sending 200 pounds. Then me whole receipt say on fa bimpe hotel mame okay me be do and you get your pictures we jana ko ni fina oso akora pembe bia aha ne komo good okope hotel na mame 90 pounds but ni bi ni bibia say me ni address ku mo nti bibi information of ye bi odigi hotel me the hotel ni di ba send me gina ho twa picture nyame ye madom nti hotel ni di nyina wo kese kama me gina ni mu twa no ani twa me say picture okay meneneti nti me ka be so because we are no be pick me from airport e call fie sorry e call na ba bi di na o de me call hotel ho no so any ya na me pe bibi ama ma wan ya no na so okay oba na say ya sa twitwa pictures ni bi yanya different background enti ya sa few pictures ni twitwa no wo dem wo fa mi dikan twitwa bi wo ka manza na yeba o ka kire me say dem ha pictures ni na ya de be support aware no very maybe some sensitive pictures bi be enti me ma no mu fa ni phone ni camera ni phone ni twitwa and I'm so okay our hotel danim yes jo enti ya se picture twitwa na se me frane na so wakwame ezada mikomu na no sima no ho oh many ba me ho so no na branti o fe ma no o twa picture in the name of me twa picture many ba me ho so no team papa me ho na akere me mfansie atiefo me kan na abranti na me ada obi ono se na dampo pa ma me tobo ma me aposa tobo ase nti me jina so abranti no na wonne no go school e wo tachima ho no when secondary school e ho no wantumi anka paasa mo ankyerɛw wada fofo ne pa wantumi kwa amfane nsa so sisi wantumi amfe wo na kyerɛ ususu sɛ abranti no akonya bi no o share da sɛ obetua ma paper na saa kwa no so obenya no wada na
Me sure pass from near corner near Sicily near the HSA. Not why not me say, or Jimmy Sican or Sanfa Conson near Sayabaka. Now, when I corner. Sana went to me anchor. Now, winning, because I didn't know before I made the corner. They didn't come over, Mabaya Wada, Namasi, Menda. Because I want to ring in a Yawadan, the Mako building, you should have me say, you can, Papa. You didn't come over for some more say, oh, my alpha, Piscali Cabro. And I'm saying, she, you know, Piscali came assassin. Nika Ketua. Annie. Eh. And I'm saying, and I'm not crying. Me done phone to so not be by my dream. 5 minutes make you pictures in there was a yes, some a show a romantic pictures. But I guess I know kind of my be see now, so no. And I'm sending a message say, Kojo, because of Nadam for no doctor no. Any me beer. Now somewhere crazy na mama who say and thrown a branch in the boom in the Oja me na no mikasa ma connecting me e bia man. Good. Me no she wo ho se oni abranche ne pese no ne da but o se there be first time o do hu because o ko se o boa na mana pa adwuma na nka aja o ne ehu o mu o ko pa adwuma wo e ho na nka o ne ehu o mu no ma stadium ho se nke se be fa ya aja iti me na me ya connection. Because of me, any doctor, we should be very careful. Okay. And I'm not sure say, oh, I was only kidding. And I'm sure say good boy. May this screenshot or not, may they send them. And I'm sure say good boy. No, trust me, we can't do anything. We are adults. We can't do anything. I'm say good boy. May this screenshot and I send them. Me who say the name of picture channel. Papa, me nka say repu me. There be intimi ni sa antro Sir, obi a ye twitwa pictures na ina fe me nso me ho akire me a obi aye ready say. Obebo. Oh, meboa wo pa we so no. Ma resist no. Me ninto hu so repu me ana o yire me there be. Aha no de adwenu a na mo di twa picture no enkyere se be ma no se biaku se bianya akọ obedi ana there be media to me ma bi mu de na minisa gidi ni so obeti na yemesa because of na down for doctor no any minua no be so na down for doctor yin na say meet me na mi hu ni se minua be ma u sa na me fa no ndi se minua be ma e be twa pictures e be se ni e di ko support ade a me no na eni ma bi ni se obeti mu na me ada na maami one for so brofocasa poto de beka no rape no one for so said ye waka no na ehie na 112 free mu Papa mama me di mani bra mama me de ma re ho asere ye kwakwa to a we nyina no ready so kwakwa to a e o se afifi because se wa rape what yes me na make one rape here na se na wo se one ne be have ses de a e patriko promo a ye pia monko no e se na wotwe firi mu yes man here film because ono obeboa me ama manya nkrata na me de atena sebe ni kunu nya ba ware fo bi anse me kawa na makase ni kunu nti me yesa ba fi ni kunu chi enya ma adwene enya ma ligie so same de yesa de ne mmom me ho na akyere me my desperate for renewal ana ono nso wadada me since July ama ye bedu October aka how many months na me visa me krata ewu nti e wo se me ye ne emetumi bia se ne emetumi di enya nkrata no na bedu so gware no sabi ebi mu kra de nkrata no fa so de wara ya mpese be ware na akwata na ho sa nti me sabi won ni yire kwa na ni junior Constance ejana se eni suba we entia obefa na sidi fufu de ni free techiman ho e de ne koi onu aka che nga ba ya na jana jana aba na so ndi school ti no ba ndi aba na ko we jana no enti me so fine oni kunu but oni yire sabi sorry
nanso nya bi a metumi abrante wi aware there be that because of ye nyina ye mate or ye doctor no me na tana te sa aware ntie nai na enti we dey say ya ho na jodi ayi me krata ama me oh ana the pictures na ye twa ayi na de and one was secret you need to try and put there we go na na kura no phone so we delete ya me mentwa bi na me nko sha papa odi ko tana ni YouTube ho no sa mi gina dem wa mi se me na 18 no oni ma bia na e woni training no otwitwa me pictures ni bi ba ko me no bi different ba ko machi na ba ko de na me kura drink me face no try mani mu ba e hu me clear mi ni mi se 95 me ho na enwu ho ana brand ya na dem ya kwato ni YouTube ho wa anka kwa fa so nya picture no on ka hwe fa ho abaya we mo hwe no mi afefa na mi be chere ni nyansa nda nyen sam ni di okuku the story no okuku stories no the story upon story mi ware at the age of 24 abrand ya si mi ware at the age of 19 ana me ya ifuro no wanya di awie na sembei ma me te ko baasa no ekobaasa no woto aso and have sex and as we na go back to London me back to London how kakra hade ha me pa me say as we be say oka obi anyini because onye obi say mapeno sex so ye na nije ye na odum onye obi say me wa adwen say me na ne koye saade no I wasn't prepared makata mani na mi sugu mi say awurade ade we nti oh kwadwa mankuna bongo kwan ode me afaso ni mi be suri ma be su e wo ho ma su e wo sa kwan ode me afaso ni ana chire osan ya kana sen krata na de saka sika ni wie ye no oya me say we nyina wie no 24th and I say ne lawyer ne be kwa kushia maye mi divorce bibie wie aware na me de ba bruchire ha no maye ho nkrata nyine o de se me de sende no se de be support no ye aware na me ne kwa nti o de ni nyina koguso se me makoye fake divorce ba se UK for mbe so mo trace ya o be hu se ye fake na nye fake oh yes o se me makoye fake divorce me wa power of attorney me ma obi power of attorney you send it from court high court to bere me sign ye me scan it back to them into no legitimate enye fake into no me dey put dey me nka ho asem mami aponsei papa se ankasa wo how pa ni sei me how we di kan ni se na nka me hwese me nsa be ka me sika oh sikana abrantie no se ne wo ka se men obi se ne no obi tia nti na me kam ne nsaka sikana yo san de me fa kwa we su wie na wo hwe na me frɛ na onfa 24 na ka ye kohia no me gi leave 1 week etena afie na wo twe ni nyina wa mpeke me call me bo wenji MP amane ko no ye senior wenji secondary school me so na so ye fine me bo na amane me bo ye mate ni bi a minim se sebi ni amede o moduru baabi no ba ko ye lawyer na no mo ne kasa we kan side immigration officer Kotoka International Airport MPP mpanimfo yi bi ono so ye mate ono so frɛ na ne kaya o mo frɛ na sika no 6,100 pounds na abrante na send me mu 1,853 Nia kana ye 4,247 ya bona o ma twena last minute o ka kire lawyer no ne MPP penini ono me nsere ne kwanti minti mboni din se aje se meme pa ne chew ansana wetuye musika na aka no na me se me pa ne chew se sanya o se mabobo amanfo amane asem no maka mani party se waje misik sa ne wada ka ana sika no so on peso obeti ya mame ana me ma ba amanfo amane na me se akwa we ni ti agbo fam ana se so ono mo mo ne ma ni bi wokurum ha because obi a me o se wa ye loan
ya besere so mo frɛ no sa asem you can logic you ene say mempa ne ona me say mempa ne chonne empa ne church and o say me ya o be liki me pictures e wa abonje na me say emfa me asem bia ni wa yin amakona munu fi ne say esa say woni ne wo pictures intino o be liki amagana fo nyina hwebi ane na no kura wa kan kro fo na no ntwi enti min kama no ntu mama nkan chiro min kan mo bia nte say waji mi sika baba si oba meti UK ha me se meti bicycle so ne kwa adwuma mi wo gana na mi twi mi car na me se mi jai ma doctor ni yusu ye na no na mi yusu mi car ansa na doctor ne ba ma bra bum meti bicycle so amankura munu fie kwadwo bongu on yusu car wa kwantu mu ha obetina buritiri ha che ana wase ahwe nyankopon hata suru ye nim ene na nanom ne asase ya wiye matumfu enim se medi abawa we ya wu kwan se na me de ne befa so akwaje bank bosia papa 3,000 pounds boso me yete me 276 pounds di ose me nya adwuma na me mfentua na onni sika nonsa nwu menim asenka ho na minim ne SOMPA fo mutumu bo ani pa momoye ntini aka na meja ya mam na kwan ya wose kwan bia wose de kwadwa mankura mu fie fa so ensuro na sabensa ena de minister mu babo ame ensuro matex ensuro ya ne Beatrice Amposa na twetwe nkomo no na asema wo kanyina ne sa asema na opeso de tetene ne wa bi so sanse yes amankona munu fi no akotena hwan so YouTube no so agunani mu ase na empo 90 bia no hye kura na ko di twa ya wade pepa no wode ni nyina aba to YouTube no so na ye ka se dipa bi nkurasefo ya jimfo a wo di akwa to YouTube no so ya di picture to TV no so a wo so besi ye court na ko ntimi no no kura mso ko sama wo tachiman efise tachiman fo kura frefre se waji sika bo mopo yes ono ni picture no ko so atade o meme she 90 wo di akwa to YouTube o program wo de atofa na wote ho na wudwo won wudi ntoro asem mekra de say asem na ye de ba ka kuma to yemfre Alhaji Sarif ono na ye mranim ni a oba mu a na o peso oje ababa we sika ma no mo fa amankwa mu no fi no mo fa ni picture ne to so de no say ndisi atade no mo fa no nto me so wo ko ka je obi say for ya ta ekromfo chema wutumi ekromfo wo so kura de ori etatwi wasa kwa di twakura sa aguso mrade to what that TV no so no na wey wo si enkoto abama otachima south na mahama mfanyo mamre kobo ankrofo a adwuso kura ka nuru da adwuso subawi enyoma beda duro adwuso tachima ho yakoka ho se wo se wudin yama o political ho political na Ghana no ankasa no kopedi bire mu ofo we ya wakwotena brotire bu amanfo sikai ya kwotwa ba ya no kwotwatwa de bafu ya se boga ba ne ato ama no na wanteneka we kura de kwada ko baku motachi ma sato ya fre lawyer sa asem no dia koduro ni sen krata asem no akofo so ababa wa no wadada no we dia ababa wa na ase wanfo so kafo na ne so omutwitwa foto ja nkrata asem nti eno kura no ekwa bi so no lawyer fo no betumi a kirem foforo se wotumi ye krata da ma no dia ka asem ni fie ba to pa ne ho akwanti na so be ye krata ma no se wo boa media ma ready o de me kokko to nsa na me otachi man mi amebo ka mefa ka ba na tachi ma wotumi ma ho afa she be babra yen ko tachi man eni panye